Jer ti znaš da je u Gospiću jedan privatnik ili poduzetnik, ne znam šta je, gurno prst u guzicu jednoj crnkinji. I to sam čuo, to je bilo negdje stolno tenisačici, košarkašici, i da se nije javio niti ona, niti on pred sud. Ne, ona se javila i on se javio pred sud i on je oslobođen zato jer sudac nije smatrao da je guranje prsta u guzicu nešto, da je to oblik rukovanja zapravo. Ali Vrhovni sud je sada vratio sve natrag i ukinuta je oslobađajuća presuda gospićkom moćniku, jer Vrhovni sud tvrdi da je penetracija prstom u anus žrtve, to mi moraš prevesti. Šta znači penetracija prstom u anus žrtve? Šta to znači? To možda dođeš, a možda nije znao, znaš, menstruacija i to dođe pa... To nema veze sa menstruacijom. Nema je ti sad. Šta znači penetracija prstom u anus žrtve? Ja mogu i sebe u prst. Možeš i sam sebi gurnuti prst u guzicu? Normalno. Znači, znaš, dobro. Ta penetracija prstom u anus žrtve po Vrhovnom sudu je nasilna spolna radnja izjednačena sa spolnim činom i silovanjem. Znači, kad ti, kao što si rekao da ti to možeš, kad ti gurne sam sebi prst u guzicu, to je utuživo, to je isto kao da si sam sebe silovao. Pa to ti je čisti dokaz. Da, apsolutno.